minute. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جميع سلف کے اسٹوڈیو کھوم میں بدو ہے گرے دیہ گڑی تری ہوں دیہ گڑی فنساس نوے کا لائیو کو کرے گندا 29 منٹ مس سلسلہ آگے فاستر سن پروگرام ایم یہاں بے فننا مرحبا دنوا پروگرام آگے بدل کنی الگڑو علی رمیس 29 minute. ಅದೇ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಎಮಿಹಕ ಬೇಗೊತುಂ ದೊಗೆ ಬುನಾಕ ನೇದೇನ್ ಎಹನುಂತ ಕೋಮಿಯಕಸ್ ಬೇನುವಾಣಿ ಎಮಿಹಕ ಬೇಗೊತುಂ ತೆದು ಬುನುಮ ಇನ್ಸಾಫ್ ವೆರುಮ ಅದುಲು ವೆರುಮ ಎಹನುಂತ ಅಳಮಂಗೆ ಮುಜ್ತಮ ಮಿಯದು ಬೇದ ಇರುಗ ದೊಗು ಫಿತ್ರಿಫಾ ಮಿವಣಿ ಇಂತಿಹಾ ದರ್ಜ ಅದ ಅಳಮಂಗೆ ಮಿರಿಯಗೆ ಮೌಲುವಕಿ ಏಯಿ ದೊಗು ವೆರಿನ್ನೆ ಮೀ ಮುಹಿಮ ಮೌಲುಗ ಅಳಮನ್ನ ಏಕಿಗೆ ಮೌಲುಮಾದಿ ಮಟ್ಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಾಡ ಮಿನ್ನವಿ الشيخ محمد سنان شيخ برنامج رحمه شيخ برنامج کے موضوع میرے ای dhoguverinneve شيخ کورے وڈن ہم بسوات ان شاء الله بہن کل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مي كماكي هذا دوغو فتور مكي مي إنسانون کے تريغا عامكم أنكمين يي هذا مفدان إكانتا ميها دينون دروه نوات الله سبحانه وتعالى حكم فرتكا ميها دروا وركا إكانتا جينوغين إبادة إغتون ألغون من ورا بڑا وسنادن جه ورا مهم نقطة يي بي كوباتو دوغ هدومكي يديهم فدان دوغ هدوم أنني كي وتويا أديهم فدان ألغون من مجتمع تريغا ميكنكا ميها بڑا عامو مفدا مي كانتا مياني كون سوبكا هجتو ألغون من ورا بڑا وسنادن يبجه إغتون نمي فرتما algor be ingenge beje kobato dogaki ade aray bahoga al kadib mi lafuz mianum kuravani kamegge hagige non ehin gotaka ech dakkadi non wata ech hama koddino ei gastuga vies nuwata eaki olige nuwata negigin kamga vinamais ehika mi ebade gastuga mihaku hama mihaka meduga tinota kamaka meduga dogin hadafi kamga wanama eveswani hama dogu komuge terega not al kadibuge terega himenani adhim fadan oligem ves faturafi kamuga wa nege olige not kamer rangalam olunnu filmuge sobum not lifawa khabare dogumuge sobum ves e kamer faturafi kamuga wa nama ekakka wadige midani dogu veri kamuge tereya enkamu algon men mi taarifa visnali malgon men ebenge mi wara fula wara shamil kamekki ehme kiritu qur'an sallallahu subhanahu wa ta'ala dogoringe wahaka etan ayatega bayan korwafe adiham fadan teduwerinna kiga wumasha adiham fadan teduwerin na tabawo shaman ke mihunna kiga ule mihunge matveri kamge wahaka tan Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anuga bayan korwafe adiham fadan teduwerinna kiga wumabes Allah subhanahu wa ta'ala amru korwafe henkam ege mane ki ege anikulu kamga wa dogowerinna kiga nu hem Allah subhanahu wa ta'ala korwafe mi teduwerinna kiga washe وكونوا مع الصادقين تبعهم تدورنا كي كواش اهم ايجي انهم معنی کی یہی دوغورنا کی گنواش اهم تدورنا کی گواش ايجي معنی کی دوغورنا کی گنواش ان كم اغن من الله سبحانه فدان امر كروافا اتن ايتك نيبه كم امر كرواف بده مي الله سبحانه امر كرواف بده نديم فدان اسلام دينو ما كانت تدوغو اسلام دينو کا كانت کا خلاف مي هولے کم گا وینمس ei dokurum kamuge teriya wadigin ebade henko mifada maana galgonmenna dogu hedu nota dogu ge kantita mi annani amugote gehnam salgonmenge terega mi wahaka dekkumuga mi boneveni e bona ecche mihaku buni wahaka nota kame higi goi eya khilafak ge kantita bayan kodin kuri menne fadan ei gastuga vikamga vinamas nota oligen korawun kamga vinamas ekan ege teriya ebade mige tereng agol me visnalaru kiveto mujtamaata ko terega dogu astu fetureni kon sawbaka hedito algon me visnalaruga bay fahara dogu mismi hunga fatura eba ule adawa terikum ke sob eka koneka ka de tere onna ruliveri kamge sob ehme islam din wara muhimu qawaiden ei al hubb fillah wal bughd fillah miha kame do gahol men lobi wanjehni allah hattaka adi ruliyannan jehni allah hattaka ehme wara muhimu qawaiden mi islam din waswa ahul me mihedde ke lobiwa kam gawana lobiwan jin Allah hattaka ade fa ruliyanna kam gawanama ruliyannan jeni Allah hattaka am gotigga
mi dogu wahakata by far feture sawaben e mihede ke ruliyam gena far ruliyanna mihaka me dogu wahakata ki gena fara fatura uleni ehem vejje kamuga waanama algona me Allah hattaka mihede ke ruliyanna kamuga waanama en haggu bogu ekkebanuwan mihede ke ruliyes Allah subhanahu wa taala nurussawa kamege tereng emiha nuwannan hinga mi wara muhimu qawaiden algona me kitamme mihede ke ruliya kamuga wenes kitamme adawa teri kamuga winames emiha eniya meduga dogu wahakatake haygatu nudakkan sobaki Allah subhanahu wa taala nurussawa kamen ei aam gotuga dogu hedu ei adawa teri kamuga wenes eniya meduga dogu wahakatan gotu feturun ei hudda kamennon ei enka mi alma mujtama tere by fahara mi dogu asu fetri ganna sawaben ei ani sobek terege baade by fahara alma mujtama tere wara aamko wara mi aada gotek deke kamen ei mihun hewwalu mattaka nota mihunge mi samalukan hodagatu mattaka dogu feturu by fahara by mihun mashhurwan wegen ech jahfan dogu habare mihun man ala ganna kala habare fatura fan nota nebba fahara mihun hewwu mattaka mi efadech jahfan nota mihaka behe got dogu wahaka ebadakka ehme rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fu qarawa fani halakutte emihakan halakutte ma tim fahana ekale fan hadith fu qurma fa bayan korwani mistakun hewwu mattaka dogu wahaka dakka mihan halakutte by far algona me tere by far joku gotuga mihun namega dogu wahaka tan ebadekeve nuwata kulindenne fada mistan hewwa maja kon nuwata by wahaka tahuge mi foriga dakur mattaka vis ebo beenon kore efada dogu wahaka ta ehmema eivis dogu tere kiminige man emme kodaminon rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fani algona me kudakujja kurussu mattaka haddalam wege me baran annashi mi nicche deename kiyaaf echen igota nudinkam gaawena semannani dogu teresh ehm dogen ehedi misal kujja ko roti nuwata kujja ko lossu mattaka morani annara komsich deename mi algom tere waragana aam ko hinga kamen e mikam hatan nuwata migenech genes deename ehm vejja ekama emiha eya egota amal nokko fikama eves dogu ge teriya himenigen daane kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ul qurwa fani hinga mi emme kudi kanta taka daanden dogu ge wahaka algon mena bayan ko dewa fe dogu nehdu algon mena ushad dewa fe adim fada anibba faharan algon men dogu malgon terege dogu fiture kamen ei manfaat hasil ko montaka oluwadunge teriya dogu mi waddani misalaka gadavikka eroga bay fahara wadda fan mi ko ni wahakin hin gotaka e wahaga gengos nota e dakkanje echige hin gotaka dakkafan ekanka simeneni doguge terege oluwadani e hagigen oluwadafa ehmiyekne dakkadani ekam so hinka mi warano rakateri kame dogu algona me hedumaki adin fada rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ul qurwa fani iyyakum wal kadhib tibami hun dogu heduma dur hedi wash rakateri wash dogu heduma medu fa innal kadhib yahdi ila al fujur fa hamka shawrun dogu magudakkani fajir kamash agon tere ekakus beenmen nuane fajir ka wakash adin fajire ge lagabuli bekave salgon me beenmen nuane den rasul qurwani wal fujur yahdi ila al nar adin fada fajiru kam magudakkani narakesh ehme algon me sor mi ami algon me narakan sadan me sorge wonna beenu kam gwanama algon je dogu hedum algon ekki bhava emme bodet dogum fashi emme kudi dogadna emme bodet doki Allah subhanahu wa taala me hede bodet dogta Allah subhanahu wa taala darikala wa kam bayko beda wa kore note inumves efada dawat nge bokore Allah hamedu emme bodet dog ennam se engo semi kuda mi emme kudi ade doga hisabo danen ves islam dinu gawani mana korwa purinne fada kudakujja ko roswalu mattakavis e fada doge miya kada fikam gawana ves sam dogu terega liyobi gendane kam algon rakka teriwange wajhe algon men ebuna komme kamakiye liyevi rakka korwe echenge algon men liya komme echki liyevi rakka korwe ech algon men hayatuge emme ha kame emme kudi kanto takadane mewani rakka teriwe ham recordu umiden algon hayatu komme kame ei Allah subhanahu wa ta'ala bank lawa fa fada darriga min waru sewa malik ko fimiha ina ikan deken ade fada nuba amal ge amal darriga min waru kur kam gawi namas emiha ikan deken em algon men hayatu ge emme bodetikan tapun emme kudikan taka dan men record wo miden algon men balan jehene kiyen jehene algon men ko fa amal ta balad dogutan ko dan hidi fa kam gawana mei wara bodu abaj weli kamen hagikata balairu adim fada algon me mi kam ge tereng algon me isnal janikam ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bul aswani mi ha dogu hadamun de Allah subhanahu wa taala hadratu ga ene ki dogu veri kam liyo wejjo madante manike dogu ge han urakka terge dogu hadam fashafiya ege macca dogu tak hadan chen dogu tak hadam go sem fahum Allah subhanahu wa taala liwwan ene ki dogu veri ki
hisabu maane ki mistahunge terega sene ki dogu hada mihek gotuga aamu wegen dan faalu wegen dan em Allah subhanahu wa taala hadratuga dogweri ekkamuge sikka jehijjayam dogweri ekkamuge laqabu jehijjayam emiha mistahunge terega sei dogweri gotuga aamu faalu wegen dan em wara nurakkatir masale alugona men dogu hedun adi khas gotegga alugona men dinaganne jemun gutay ki mi mistokunge wahaka gena farmi dekkeni dogu hada notabai faharange komsmu dakkollu mattaka mota tima evne wala matimu mattaka dogu wahaka nota fituna fasadu feddu mattaka agunum fatorin ehnamas alugona men edakka wahaka ge sababun qiyamet dogu alugona men hew kantattan hodan annane etabbayako mi annani kombe to alugona men lobi wami honto alugona men hew kantan hoda mi annani tuniye golero alugona men emme nafratu kur emme ruli eri mis miho mi annani hew kantan hodan wegen mi annani e rasul ami Allah subhanahu wa ta'ala fada mihiga haggakan aragam fuwa kamuga wanam nota ami rasul subhanahu wa ta'ala mihiga haggakan aragam fuwa kamuga wanama qiyamid doge hagguge badal deinje he ehka malgona men dogu wahake miha kamed fatura fuwa kamuga wanama qiyamid do miha anna kurindene fada algona men lobi wa mihen no annani ki enani algona men duniye gulniruga e ruli eri miha mi annani miha kiyo kantan hodu mattaka ehm waran orakateri kame mi kamaki khas gote algona men ge mi duwaswarga mi zamana ki mi e hada doge eta bayaka feni eta bayaka dana kame ade mi ogdu kurimadini ona 30 minute mesil silage fastolas wana program almenge mi program ki jame salaf ge studio in komme bodu egere dihagadi tiri hun dihagadi fansas nueka live ko genste program almenna ko mere studio wada mi navi sheikh muhammad sinan merege mawdu ki ei dogwerinne she almenge mujtama mi odu balaru ga haygatu ges dogu hedum miwani intiha ge do fitrif khasa ko siyasi daara baafiya tima nuruhe yaka begotum komme fada doge bas hadaduma ki ebbes kamen non eki undogu kames non eki war faseha ko kolla kam adi edogun emiha lazzat live khala kamaka belehme onan inget ufa hasluwa ka kamaka komme gas tividalu hen almen terega miyad misaka social media baafi kamanya emiha ka nuruhe miha ka gotum photo gane ay dakkada nuwata misaka miha gotum misaka nuba nuwata false photo gane dakkada mi mihen kya doge hadada eruga ei dogekkan gina bayaka besenge hama gina bayaka senge do ekkam senna besekka meena mi hadani tedu kama bayaki mi hona angya dinumattaka paragina masakate kuramunde dokan enge erugas adi dokan fala ara arugas mimi honga nora ane mabudu lalu hayate besenge to hama misaka twitter bayaka misaka twitter sama inde facebook status sama es inde ekama ko mi istakun haba ebenge mi dogekkan hayagatu bes enemas tividalu ehm wagutaki akya mi ladu hayan hama kendi bahona ninge to එහෙම මිහොන් තිමා දෙතර දෙකේ ගොයි තිමා ඉහරින් දොයක්කන් එහෙම යොන් එගේ ගොස් තිමාග නෝරි හැම එක්ගොතස් ඛියාල වෙසින්ගේත දාදෙන් හැම හයාත් සම නෝරි බෙලවිදා දෙත්ත අලමන්ගේ වහකි තිවිදාලු ගොතන් හැම දීනුගේ රිෂාතක බයෆියා දොගවරියක් ගොතු කම මිහකෝ එරි ලීව ෆේසම බෙලවිදා එත්ත අද මි කුරින්දනේ ෆද අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මිහකී දොගවරියක් කම ලීවිජ්ජයා මේන පුනා කොම්මේ වහකුණන් දොග එක්තරේ කොලෙවෙන් අද ෆදන් ඒනාගේ war faseha kamen gotuka dogu hen emme aada ka kosen dogu hadan majalobes dogu hadan wahage dekkes dogu hadan ehme ifada halataka miha ge daraja wetting edan ege sobum miha ge kurimati ge enage izze wetting endan aden fada miha habatu gelli gen dan ekan kamu sobum aden fada ginfar ena buna wahake qabul nokorwen ehme ifada darje ka miha wetting endan miha ge kurimati bai faharan e algorithm kurindene fada hewwala nota majalakkan ewa deki kamu ga vi namas ei ege sobum warab bodeti gelluntake miha kurimati kon khas gote kurindene fa agonu mi zamanoga siyasi gotum wes bai fahara dogu ahakata agonu me hitamak faha kuranje kamaki mi islam din usulamun khilaf astu kame mi kamaki agonu men tere gin far intikhaben atu jeyam nota komme sifada kan kamuga mije heni mi anif fara mane idikolu fara mije dakkolla mije wattala mije komme gotaku selta komme masena dogu wakatake fatura wes dogu echitake mane komme sro tenage sirrutake hama kuggen wes mije heni wattala mije ebi sadega mi islam din qabul kora usulen no ei evves mihako mi ena aha wattala afnoda ena dakkolla fa miha maccan garun hudda wegen wa kamen no hasa kotek gadi dogu wahaka fituruma miha fadiha kurma fatkanta kurma ki eggutuka sei hudda wegen wa kamen no enka malgonu mujtama tere gina fahar mikan kam menen kurin denne masala gi tere yanani miha aneka ka de ruliyanani allah takayno timad amilla manfain hasil kurmanta zati masalega amilla manfain hasil kurmanta
rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurwafun algonam eka kwanika kudeke ruliyas gemves tindus wande mani tindus emme digu muddatwe kitam me bodu kamejje gemves wahaka mudakka hunage tim mani mi mani tindus minnani tindo faw algonam waha dakkan jene kamuga angwa fani ei islam denuga mena ijtimai gulum padai kormanta em vejje kamu ei Allah hattaka mihaku mihedeke ruliyat wejja mene qur'ane e Allah sada amur qurwa fati rasul sallallahu alaihi wasallam bayan qurwa fati emiha tindo samovi mena waha dakka ehriha kamena miha qur'ane enamas Allah nu farat de kenege komes amilla kamakattaka emi mihedeke ruliyanna miha ena horadan abadavvis emiha waha kono dakka evvis ka hal taakun taak nuje kamaka surdane ita zamane wande waha kono dakka emi wara nurakateri kamen hasu gote galgon misnalami mi zamanu galgon me social media ga lira dogu ahake dogu ecchenuata faturada photo e dogu photo e nuata amillen hadala fa fonwa photo e atinot ibara ittakin ibara ittakiyei etan has bayakam edanich anek ashe misaka me dogu hadala misaka social media badaruga e misaka e dogu raddu kora miha tek of mi bunani ale bune badashe mi dogetto mine wahadakakas nule ane miha ina wahagi me raddu kora miha nule mina komi wahadakakas enos wahagi mina me bunani ekya mistagun nami tedekkan yagiyen koddinu mogotun ane miha tekko mi bunani ale bune badari me dogevve ja dogeke ekke ei tedekkan ehme wonan haama koddinu mogotun adi e ituru wahaki ukule berum kora hagigatu efada misaka mihi keban goskam felni istam denanga afan gos emiha wahadakkan e tedettoves no tonun toves emiha karin ah ege badalu ehimmi honnage faal kurun ei nota miha fadihe kurun gotun ekanta kurumaki egguduka se huddawegen wana kamen no ekistam dinu anik algon miga nurakka terekamaki algon men dogu hadagin e fatura efada postuta gina fal balaves nula e fatura kamuga wanama e feturumuge sobun eyadi news welin kamuga weenamas nota social media liya be fulun kamuga weenamas nota majallataka liya be fulun kamuga weenamas efada wa algon fatura fe eta bayge hituga faharega fatura echkum bayka dete nafratu feddidani e nafratuge zimma kaakuto fan kaagu bulgato fa feleni algon social media jaha ecche medeni etan has bayaka medeni feturige etan eta bayka e dual mane duniyage eta mitanuga tibe eta bayaka feturige dairuga mihonge hituga anekaka dete ejehun laggandoge zimma nagane kaaku euriya faafatakege zimma nagane kaaku aneka ashe misaka ena eti visnigen කොම්මස් තුන් එන ඩිලීට් කරගම ගවියස් ඒති දැන් ඒති එනක දැන් කන්ට්‍රෝල් නොකරම නැත්නම් මිසක් එහෙම ඒතු කොපි එක ෆොටෝ නගා ෂොට් නගා අත කරමුන් දාන එහෙනස් වැහගේ කොම්මකදස් මීහෙක් හග්ගක දෙතම අරගෙන උන එහෙම වෙජ හාද බොල මස්සේ කෂේ හැම ඉතින් නැත්නම් මේ හග්ගකම වනේ එම්මේ ආදා හග්ගෙන් නොමේ ඒත බයික් හිටක මේ වනේ එක බරන එමිහ කදේත රුලිවරි කුම් ෆද්දා දෙෆා ෆහරක දෙමිහ මරුම ෆෝගස් එත zamaane වන්දෙන් හොරදාන එකන්ත දෙමි මිස් තහුගේ තෙරේක mi agnamu somsa social media wejja malgon men ila ecche hurdana eta zamane vandeves ham dawru ek zaman taka hen dairu ekan kamuge sobon kiha faafing fulanje to kiha mihegge haggakatto yaragane eta zaman take vanden eta faafata miha gogola giyame do malgon men koffa hewkant takum ekan kamuge badal denje ejja konta konta malgon men deni eha darajen aslo e dani ekam wetting edani ekeki misaka dogoten hadamu ekeki mihunna behogotum hagigatan wahagata faturafa misaka tima miyadu hunna kudanon arek kulle madama daayoga tima iyye emihaka begun feturi dogotten hambay botte enge to social media ennamas alomenna fenna manzera nomiki hamugo fenna manzera nomiki alogonda dekkuni ranglo wahakyan none mikattaka maasan edeme mi alogomen gitere gana fenna manzera e wahaki haddu faanala enge to misaka ene hedi dogotta hambay botte social media ennas mina miya dekkiya kudabalu kallane monani అది కురిందనే ఫదా ఏ హగిగద బైఫహారం అల్గొనమనే హీవాకా బైకా కందత్తవు ఏ బనా එකම රුකුම්කමුග හීවාකහල ආසකොම් සාදක ඩෙමොක්‍රසීග නොත සියාසී දායරා ඒ සියාසී දායරා රුකුණෙක් ගොතුක හීවා දරජය එකන්තංග වෙන් අල්ගොනම්ග මුචතම තේරේක ඒකේ ෆරායත්තක් මේකද ඒකේ ලෙවල්ගේ බේ ෆුලුන් එකන්තංග බකොරේ එහෙක මානේකි හීවාකල අල්ගොනමෙ වෙරිකම්ගේ මානේකි වෙරිකම හිඟුමට්ටක වර මුහිමකම්ගේ දොගු හෙදෝ ખાસකම ඩෙමොක්‍රසීග හම දොගු හෙදුමකි රුකුණෙක් ගොත මීනනි බෙලේ ආදේ මානේකි ඒ දරජයෙන් අල්ගොනමගේ තේරේක එදන එකන්තත ෆෙතුරි ඒක සෝමු හය එත බයිග්ගේ එත බයිග් අබුරු ඒක සෝමු ගෙල්ලේකි දන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හජ්ජතුල් වදාග එකලේක ෆාන මුස්ලිමුන්නා මුඛාතබ කර එකලේ ෆාන දෙවෙවි khutubaaga sikale fan bayan kore wahak algon man hurmetter korwa fatin kam ege tere ekacce kiye algon man abur hem algon man abur evs mi ko hudden nuane
mi aneka aburu evsaga nagada akashe gota hasa gotege dogu wahaka takin gota faturage do kanta takin algon me geneski kanta kurun egutuka sei hudda wegen wana kamen no eki ade ege so miha warab bodeti faafatakin ena ufulan jehna qiyamen duga ena koffa eta baur heyukame eta bayaka bahan jeh darajaya kantatan edani ehm algon me warab boda birweti wange baje Allah subhanahu wa taala kirtu qur'anoga algon me mu'minunna mukhatab kurawa ila wahi kurawa fani ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun binabain fatabayyanu e imam veji mistakone fasika ku khabarakagen atujje kamuga wana ekamuge dogutedu balash hemani nufaturash algon me iveha ecche haydu nufaturash em rasul sallallahu alaihi wasallam hadis aswani mihaku eneki doguverikkam fude iveha ecche feturu man ena iveha ecchen fatura doget tede balanula ham ivunu ha ecche fatura kamuga mani ke nahada shin hadafe kamuga wana me doguveringi tere wadege hinga dane man iveha ecche faturani mihunge tere ena onna haygat mashhur phone na kan feturunga so em algon men iveha ecche algon men fenha tane etantane ki algon men faturan je kamen noeki adi mi Allah sankirtu qur'anoga doguhada mismen halakurikam bayan korwa fa ila wahi korwa fani wailul likulli affakin nasib halakutte dogweri faaferinna mani dogweri faaferin halakutte Allah subhanahu bayan korwa hem Allah subhanahu taala halakutte bayan korwa farayta ki warabbud abajweri kamege teriya vettigen da kame kurin dennevi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bayan korwa fani mi dogu mi mani dogu heduma ki fajirukam miha magodakka kame algon mi algon ekos beerwen nuane mi miha ko miha ati fajirike go akash ehna Allah subhanahu rasul sallallahu alaihi wasallam korwani dogu hada miha ke fajirukam ge tere wannani miha ke so ekam magodakka kame ke den fajirukam ke ge so miha narakya magodakka kame ehenkam algon menge misaka daturu kuram beenu kora GPS masal jehijja kondima kato daane algon gosmo kolla fenga da ham egotam algon men dogu heduma ki algon men nubamaga mani nuba faratak gen duwa kamen ei ekam ge so algon men dam oi dima ad surgya wi dimalo hurassala kamen ei miha dogu wahakata fatura dogu heduma ki shemisa kuri ge zamantaka miyaduge halumange mi zamana hama gamaswara boda tafahat misaka communicate korunga miyad misaka kuri zamantaga vejjiya hs leaf ga anen huna ma bode ko miyad misaka hama huriya hs leaf midani hama social media liam em hitangere liam den ko misalaka hama bay mi hama kulliyaka maroga midani emiya hitung wargina zamantaka nuni wargina dostaka ubba hama kulliyaka hama ala umruge sa maroga dani enas ena leaf hori eta buhutantake social media ge bohori suwalaki ena maruima kinetto edem waki e aytere kanta wagenta ad kurin e bayan gore badan mi algonmen no baakam ko rasul sallallahu alaihi wasallam hasul kurwa fani no baakam dirwa fi miha eneya ekamuge faafa libene ya tabawi huriha menge faafa eddante ekam tabawi huriha menge faafa eddade evvesech uninwa gotukum tiyene dibene faafa ehme wara norakkatere kamen ei hasul algon mi zamanuga mi hal kuriya zaman notmi social media chen tijje kamuga wanama wahake ibn vijjiyam detimme kam ko tabawan no detimme kam ko enos mi zamanu ko eta baya ko etan haas eta baya ko mi wol ade ekamuge terega ege so mihunge hituga mihuna de tere nafratu fedinga dana nota ege so mun dogu ahata ke mihunge sikunde wadinga miheka de tere nota miheka de tere dekhe go badaluge hinga dana bifad darajeka midai ege so murakka tere ka mane miha maruma fo suradan ene fahafa debi kamuge so kabul gonneros ad kabul gonneros ena ko enage sababum vi kamekkamuga waati vi enage sababum hi kamekkamuga waati ena dirwe kamaka waati ade algodme min kolla kuda kamen evidan warbudu fituna ek algodme misa miedu jahala ecche miedu ehabur asar nukofan ehnamas miha maruma dima fo e kalimaga sawum faraga bayku talafala hisabas gada edarje hinga dane hebe waran urakkatiri kamen ei efada kango aya ekiga kurin dinne efada mikam urakkatiri kamki mihungi haggu tawannati mi dogu wahata fitur mihunge haggu tawanna mihunge haggu ta ki Allah subhanahu wa ta'ala miha fussan mi mani Allah subhanahu wa ta'ala fussan udibwa ifafataki mani miha haggu ebaje ene deen ebaje ehme meggota ki awwan dakka dewa fani awwan tawbawan benun kamuga wanama emiha kiwa maafan edo emiha kiwa maafan edo gelunde ehnem salgon menna ekamuge visnu menna ekamuge fikurenne talgon men Allah subhanahu wa ta'ala hadaratan algon men daami mi mani gossi kamuga wanama e warab bodo abajer kamai demiyan qiyamid duge terega miyannani mikanta huwa adi hasakotega kavvoluge waka sebade kavvoluge adab libunge terega behimene debodu mattaka wahaka gendamismi rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fe kavvoluge adab libe mihunge tereng ebbayaki ei
mi deboru mattaka wahakinga ko to deboru maanike demihunge deterege deetri jessu mattaka wahakata genda mi edemedu ehamal godam dogu hadal mi saka algodame beenwani bayaku mihaka deterege ruliverikam faddan ina deet ehe mihadagodu ki dogu wahake faturalin wagote ki ekka demihun ekamu sobu ruli annani eya ki demihun eka koneka ka rulias wahaka no dakkanota eka koneka kurimati yene ki warnu baami he gotuga sif koremidan hem kawwaloge adab libe kame gotuga bayan korwa fa kame e debodu mane deetere dejis mattaka wahaka hifagen dium wahaka gendium adika giyame doga miyanna misa kuri yad korindane fada komme miya kemihege amila nafsalam ve tole emme kodamilun ena beenu ena balala ka ena alala ka beenwen nuana ena duniyamate me lobi bi mismihunna bis ena gabidarinna mame faana mismihunna balala ka speenwen nuana e doga kantake kodden jehidanite komme ku semihege nafsu salame kurmattaka emi hewle hutta eduho mahshar maadaru ifada halatege ena hutta ಏನಗೆ ಕೊಫಾವ ಹೇವಕಂತತಂ ಹೋದಮಟ್ಟಕ ಮೇನನಿ ಏನ ದುನಿಯಮತಿ ಎಮ್ಮೆ ರುಳಿ ಆಮಿಸ್ಮಿಯು ಏನ ಇಬೇಕಾ ಮೆದುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದೊಗುವಾಹತ ದಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ರುಳಿಯಾಸ್ ಉಳುನು ಮಿಸ್ಮಿಯು ಮೇನನಿ ಎಮಿಹೆ ಕಾರಿ ಹಗ್ಗುತಂ ಹೋದಮಟ್ಟಕ ಕಿಹಾಬುಡ ಅಬಾಜುರಿ ಕಮೆತ್ತೋಯಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಹೇವಕಮೆ ದೆನ್ಯಾ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮಿನು ಮಿಹಕ ನೋತ ತಿಮನ್ ಲೋಬಿವಾ ಮಿಹಕಂ ಎ ಮಾನಗೆ ಸವಾಬುತ ನೋತ ಹೇವಕಂ ದಿನ ಸದಿನ್ ತಂಗೊ ರಂಗಳು ಏನಮಸ್ ಏನ ಎಮ್ಮೆ ರುಳಿಯಾ ಮಿಹನ್ನ ದೆನ್ ಅದಿ ದಿಯುಮಕೆ ದೇವ್ವರೆಂ ಬೋಡು ಅದಿ ಎಮಿಹ ದಿಬೆ ಗೆಲ್ಲು ಮೆಂಗೆ hanot ehme eduhu galgon men ifada daraje goswa iruga mi ifada gotaka mihun mane mashal maadane gotaka uma kiye miha intiha ekan kama meduga derawe hitama koran jehna kame shalanga wagda hama gagana kahwe jehna sama mirege mawdu ei dhoguverinneve ni mawdu agule kun she emme hoga ka bidalwa ki ko tanuwata ba ki hama she nasihat heko ade agunu nasihat ki mi hagigatuga algon men dakka wahake algon men dakka she teduri kamai kiga adem fada islam ne usul to hoge tere kurindene fada komme wa kinga teduyes dakka kanu je enka algon men warabora rakka tere haas gote kuin dennavi qawaid algon men jen warabora tabawa algon men mihedde ke lobi wanjen allah hattaka evves duniyavi bamfaya kattaka enno allah hattaka adem fada algon mihedde ke ruliyanna jen allah hattaka hem allah hattaka algon men ruliyatujje kamuga wana allah sa nahi korwa fa kamaka na miha narane ekamuge terene hem algon wanjen ifada bay gotuga algon me wanjen enno kamuga ne sabun gelluma halaku annane mihaya akko inden fa mihunge haggutan ekule kamuga waran nurakkaateri kamaki haas gote algon menge mi zamanuga algon men ecche gota fatora eluga algon warab bisnan jehen warab badan jehen ekan kamuga sabun fahum hitam kora fada kankame kurmati wegen atu edane kama me dugal rakkaateri wanjen enno kamuga wanam kurinden fada ita zamane wanden hurdane dogota mihingu terege feturi sabun eta baawaru miha guna adadunu koreve eta baawaru faafatakin miha boluga alan jehidan kolla kudukudu kamako nota majalak kolli kudukudu kamekka sawu hemi waran rakkaateri kamekkamaki ehme kankamu duruwe rakkaateri won e bahuri aasuku mi algon mi zamanuga algon mi liyata ketiga e gena fahara mihaka dimawi manu kerene emi kada mechke bonaka mun social media miliya emi kodamenu eki hagigatitto ahadamsnu kare ehna social media ge baliye hama hitan eri ha ehme ma ei algon me marab bada rakkaateri wanje kankan shukran jazakumullah khairan sheikh muhammad sinan adi almange mirege ponede rismet mesil siraga fast sana program nimige midi mire alman kuriyagende mawduaki ei dhoguverinne inshallah menna haftage bodu hegere dihagadi tiri hoga atibuna misil silag mulin a program ken badda kollum umidu ga wakilan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 29 minutes